Yep. Yeah. Bengailo Tonga Benyon. Wait, it's on the 665. We're gonna be doing this. What's up? Wait. Yazi zolang lalang Laleng pagishile pelang iekay Yazi zolang lalang Laleng pagishile pelang iekay Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Laleng pagishile pelang iekay Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Laleng pagishile pelang iekay Benglelu tongo benyoni Phela umama meleng laleng imbonile Nomndeni wami ngikhumbulile Emengibuyelele emazweni kuphelile Benglelu tongo benyoni Phela umama meleng laleng imbonile Nomndeni wami ngikhumbulile Emengibuyelele emazweni kuphelile Yazi zolang lalang Laleng pagishile pelang iekay Yazi zolang lalang Laleng pagishile pelang iekay Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Laleng pagishile pelang iekay Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Laleng pagishile pelang iekay Bayajabula mangifika Noma umalume ngasaphethe nesiko Ngelinye ilanga ngizoshisa Bambelelani ngoba isimo ngizoshintsha Bayajabula mangifika Noma umalume ngasaphethe nesiko Ngelinye ilanga ngizoshisa Bambelelani ngoba isimo ngizoshintsha Yazi zolang lalanga Laleng pagishile pelang iekay Yazi zolang lalang Laleng pagishile pelang iekay Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Laleng pagishile pelang iekay Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Benglelu tongo benyon Laleng pagishile pelang iekay Yeah. This is all the 264 people.